Što se kaje tiče, mislim da bi ti sa kajom ta daljina predstavljala problem. To je cura koja je strašno slobodnog duha i zaljubljena je u more, zaljubljena u svoj hobi, zaljubljena je u surfanje. Ja vjerujem da ona se sad osjeća zaljubljeno i da stvarno želi s tobom probat. Jedno su riječi, a drugo je stvarno biti spreman. Ja sam s mora i ja znam šta je živjeti na moru, šta je biti zaljubljen u more, šta je ne živjeti na moru, nego šta je živjeti to more. Ali njoj je to sloboda, njoj je to surfanje, njoj je to posao sve. Za nekoga ko se toliko zaljubija u to, pribaciti se u Zagreb, to bi bilo izvedivo, ali bojim se kratkoročno. Jer je to kada se ptica našla u kavezu. Ne kažem da je neizvedivo, ali mislim da nisu velike šanse za uspjeh.